Bakwethu siyadibana njalo silokho siyiphethe incwadi kaDaniel, incwadi emangalisayo. Ngilethemba ubana kuvikelizayo eliphelileyo kulezifundo eziningi elizifundileyo encwadini kaDaniel. Lokho siyiphethe incwadi efana nayo. Namhlanje sikhangela isahloko sesithathu njalo, isigaba sesibili. Ngihamba labafundisi bami ababili, umfundisi OP Mpofu lo CK Mpofu, elami igama ngumfundisi S Ndlovu. Inombolo zocingo 0718 444 196 0718 or 4 abathathu lo 196. Yekelani ngihle ngitsho ubana silogwalo oluza kuncedisa ukuzifundo ezizwisise kuthiwa i-great controversy. Lugwalo lumangalisayo olukhuluma ngensuku zokucina, luza kuchasisela ukuthi impi ese-Middle East izaphetha kanjani, impi ye-Russia le-Ukraine izaphetha kanjani, umhlaba wethu onalo uzaphetha kanjani. Kodwa namhlanje bafundisi siphethe incwadi kaDaniel isahloko sesithathu. Siqhubeka siya phambili, kodwa singakangena endabeni yethu sicela lamukele abalaleli. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyalamukela njalo kuhlelo lwethu BuzaIbhayibhili likuphendule, okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, sesihlangene njalo kule iviki lapho esifunda ndawonye elizwini likaThixo. Sengathi uThixo angaba lathi nxa sifunda ndawonye ilizwi lakhe, umfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi. Siyalamukela njalo. Ake siyiphathe njalo incwadi le yamajahala amathathu. Sigcine sikhuluma ngamajahala amathathu kuviki eliphelileyo. Kuyini OB esikunanzelelayo ikakhulu nxa sebebizwa inkosi sithukuthele? Kuyini esikunanzelelayo ngendlela abaphendula ngayo? Siyabonga. Sibachiye sebephambi kwenkosi iviki eliphelileyo. So lapha inkosi isikhulumile. Sibabuza ukuthi madoda, litsho ukuthi naliqinisile sibili ukuthi alilaleli into kumbe kalizwanga kahle? Balizwanga kahle, ngifisa ukuthi engeke ngizikhulumele ngedwa. Inxa yalitshela bathumileyo kabalichasiselanga kuhle. So uvesi ngu16 ke ithi yona iBhayibhili uShadrach noMeshach noAbednego baphendula inkosi bathi, "O Nebukadnezar, kasidingi ukuphendula kule indaba." So abafana kula abanye njalo ukubezwa bekhuluma besithi ungabobuza ibhasi ebhaliweyo. Ibhasi ibhaliwe. So abafana bathi ibhasi liyazidinga uyichasisa. Ibhaliwe. So ungazi uthi usinika umnyaka wonke ibhasi ibhaliwe. Ukuthi lapha thina siza kwenza njani? Avela sidinga uyacabanga kutsha. Elami iBhayibhili mfundisi lithi lona asidingi ukuzivikela. Kunjalo. So abafana bathi into lesi ekhuluma vele isegcekeni. Isobala. Asidingi ukuthi siyichasise. Akulanto singayichasisa lapha ngoba kuvele kubhaliwe kusegcekeni. So lapha sibonani zikhona ezinye izinto esiKristwini okuyibhasi ebhaliweyo. Esingahlalelwa umhlangano ukuthi nxa ukhumbula abangani bakho, ukuthi ukhumbula abangani bakho like lithi amadoda asike sikhulume lapha senze ibhasi ebhaliweyo ibhaliwe. Okukhulunywa nguNkulunkulu kwacaca kufanele kwenziwe. Ngoba abanye babona ngathi uSathane angaba ngumuntu ukuthi bayakwanisa ukuthi babonisane ngathi asenze singayi. USathane angavela abone uqalisa ukwenza khonokho. Seboni suhambile. Yikho kwenza uEva azagcine siyakudla isihlahla suhambile. Ibhasi ibhaliwe. Ibhasi ibhaliwe. Kuthi ukuthi umuntu lo muntu kaphile abe lama principle. Abe kwazi okumele akumele. Futhi esikhathini eziningi abantu abaningi bayalingeka. Abantu abaningi bayalinga kwesinye isikhathi nginganika isibonelo mhlawumbe engxenye ngomthetho weSabatha ukuthi engxenye yadinga umsebenzi. Sengitshela ukuthi vele lapha siza kufuna ngeSabatha. Omunye umuntu sibi uyathi man ngisacabanga. Leyo ibhasi ebhaliwe. Ibhasi ibhaliwe. Usuqedile mfundisi, ibhasi ibhaliwe. Mfundisi CK, ake sikhangele indaba efana nayo ngalamajaha indlela abaphendula ngayo inkosi. Siyabonga mfundisi. Ngiyakholwa ukuthi kabadelelanga abafundi. Inkosi bayihlonipha inkosi. Futhi bayakhuleka kuyo. Bathi bayethe inkosi. Bamnika isithunzi sakhe. Kodwa bese belimela iqiniso ngoba abanye sebengacabanga ukuthi ukumela iqiniso ukuthi ungahloniphi abantu abasezihlalweni. Kunjalo. Bayihlonipha inkosi kodwa balimela iqiniso kunjalo. Mfundisi CK. Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda uDaniel isahluko sesithathu ivesi ngelika 17 nelika 18. Nanka amazwi awo. Bathi uba kunjalo
uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ulamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yena uza kusikhulula esandleni sakho wena Nkosi. Kodwa loba kungenjalo yazi lokho wena Nkosi ukuthi thina kasikumkhonza uNkulunkulu wakho loba sikhuleke esithombeni segolide osimisileyo. Ngamanye amazwi ungananzelela indlela ababeka ngayo amazwi kabadelele. Batshengisa inhlonipho. Kodwa ke betshengisa inhlonipho kanjalo uzananzelela ukuthi inkosi ibanika ithuba lesibili. Ukuthi bazama ukuthi bacabangise kabili. Vele mina nxa ngifuna ukuthi nxa sifika kulesi sigaba mfundisi sibone olunye ulutho ngale ukaNebukadneza. Ulutho lolu lesidalwa lesemfuna sisibone ngale nguSathane. Ukubana ke uSathane uvele asoze akulinge okwakuqala asarenda kuchiye. Uyaphinda futhi. Yikubona ungafunda eBhayibhelini anjalo nxa waye isono sangena ngokudla. uJesu laye esezile lapha emhlabeni emlinga waqala ngokumlinga ngokudla. Kodwa uJesu wenza njani? Wanqoba. So lapha ke uNebukadneza wenza ngazani uyabathanda efuna ukuthi amajaha lawa baqine besephula izimiso lempilo yabo yansuku zonke babe sebesenza okungayisikho. But ngiyabathanda ngoba bayala lanxa bephiwa amathuba esibili bananzelela ukuthi lokhu kuzakwenza ukuthi baphambanise impilo yabo lenkolo yabo. Bangasalandela izimiso abakhuliswe ngazo. Ngifuna mfundisi kakhulu ukuthi ugcile kumeni bengazunguzeki. Ngoba asikwenzeni kube sobala bafundisi kubalaleli ukuthi lapha kasikhulumi ngokungumlilo kuba maswe ngencwadi. Engxenye kuhle sike sibanika umfanekiso abalaleli umlilo lo wawumlilo njani. Kasomlilo wencwadi zayo bekuthiwa bayatshona beseqa. Eduzane. Okungaphosa kusinike umpikitsha. Kulento okuthiwa iHonda ngikwazi ngesindebele lokhu uzokhona izitina ukuthi kuyabe kufakwe babe lokungamawu kuyabe kuyakhiwe ngathi iHonda okuyinto kakhulu ukuthi ungene phakathi ukuthi wena uyangena phakathi akucabange ngeHonda izitina ziphakathi kumbe kubasiwe kumbe nxa insimbi sibomvu lapha kuthiwe khona hlala phezukwayo kunjalo kubaselwe kuthiwe hlala phezulu kwamalala kumbe kulezi insuku hantsho abantu abanengi igolide kakhulu lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi lichiswa njani ukuze liphume elikabe kuthise kuzwayo okuphindiweyo okuncibilisa insimbi yikho ngifuna mfundisi ukuchasisa ukuthi nxa sikhangela ukuma kwamajaha lawa babengamelanga umlilo wencwadi hayi kumbe baswe ngamaphepha ngitsho mfundisi lo ngumlilo ukuthi into yonke esiyinanzelelayo lapha emhlabeni yayingancibilika ngawo kodwa ngibathandela into eyodwa bathi hayi njengoba Nkosi wena uthe ngubani oza kukukhulula esandleni sakho uthi sikutshele ukuthi uNkulunkulu wethu uza kusikhulula kodwa la nxa engasikhululanga thina khonokho esikukholwayo yikho esiza kwenza njani esiza kukumela kodwa uyiqedise mfundisi isikhathi singakapheli yona leyo kumele abalaleli bayizwe ulanxa engasikhululanga ngoba kulabantu abakholwa ukuthi uNkulunkulu kumele asikhulule sonke isikhathi kunjalo kungenzakala yini ukuthi uNkulunkulu akhethe ukuthi angakukhululi kuyenzakala mfundisi sikuqoba isilwane sikuqede kuyenzakala eBhayibhelini silezibonelo eziningi zabantu abamele uNkulunkulu baze bafika ekufeni omunye wakhona nguJohane uMbhaphathizi sifantshe wayekhuze ukuthi uHerod wenzile okungayisiko ukuthi athathe umngamna wakhe khonoko wathi ekukhulumileke uJesu waye inkone eqalisa umsebenzi kazange ahamba emkhulula waze waqunywa ikhanda so ohlukutsho ukuthi kuliqiniso yini kuseBhayibhelini yini ukuthi uNkulunkulu angavuma uqunywa ikhanda khonoko kuliqiniso mfundisi uNkulunkulu uvumelane noNkulunkulu elamandla uvumelane noNkulunkulu ekuthanda ubuhle bezulu ukuthi izinto zonke ukuthi sizibone ukuthi ziyenzakala kumele kube khona abamayo njengoba ke sike sakuthinta laphana ukuthi into le iyameka abanye uyabavumela bafe kodwa ke ikwazi ukuthi uza kubanika impilo futhi kusasa ngoba uyavusa abafileyo kwabafileyo. Ngiyabonga ngifuna sikugcizelele khona omunye wathi yena esebenzisa isilungu wathi laphana besithi bona uNkulunkulu uzasikhulula babe ekhuluma ngeordinary faith ukuthi hayi uNkulunkulu uzasikhulula yikho sikwaziyo alo into eyaziwa ngumuntu wonke isegcekeni kodwa asipheleli khona apho siyedlula laphana sebesithi la nxa engasikhululanga
base beku advanced faith ukuthi la nxa siza kufa impumela siyijiyela kubani uNkulunkulu okwethi ikwenze njani yikulalela mfundisi ungakayikhathana bangaka abantu abaku advanced level okhuluma ngayo abaningi abakho ordinary level abaningi kukhanya baku ordinary level kubonakala ngani kubonakala ukuthi singangena phakathi kwezinhlupheko abantu abaningi bayabuyela emuva ekukholweni nxa uNkulunkulu engasabakhululanga yebo yes khonapho kunye ukuthi uNkulunkulu kathi uyabevumelana impendulo zonke kwesinye isikhathi ngeke sabalazo ngoba khona eBhayibhelini ungakunanzelela abanye wavuma abanye wabakhulula akula umuntu ongaba lencazelo lesizathu kodwa esikwazi ukuthi umuntu angathembeka loba engafa uzabuya aphile futhi ngoba uJesu uzakunjani uzakumvusa bese okusithi yikho abanye bezibethi imibuzo yeminyaka iyanjani iyaphendulwa kanti kusilendaba kaJobe mfundisi uJobe hanjo wahlukuluzeka kodwa wama ekugcineni kwakhona uNkulunkulu wabuya wamnika njani futhi okuphindiwe kwedlula lokho ayelakho mina bengifuna ukuthi sikubeke kube sobala abafundisi la kubalaleli ukuthi bakhona abantu abathi bona nxa uNkulunkulu engasakukhululanga ukuthi akakuthandi ukuthi asoNkulunkulu ukuthi lawe kawukholwa kunjalo kodwa uNkulunkulu umthando njalo uyavuma ukuthi zikuqhoba izilwane ake sikhangeleni lapha ukuthi ngabona ngophi angithi ukuthi amajaha lawa nxa siwakhangela sithini ophi siyabonga sikhangele kakhulu indlela abaphendula ngayo lokho sikhangele khona phansi siyabonga amajaha la sephendulile bathi thina anxa siza kufa sizakufa kuthiwa uNebukadneza esezwe kwaphelelwa la ukuthi abantu laba manje singizabathini phela wayebathanda wayebathanda ebathembile futhi babethembekile futhi lengqondo zibukhali babengakazi bamphambanise zesa yayingahambi okunye futhi esikubonayo lapha ukuthi uNebukadneza wayengaso umuntu wokunika second chance wawungathi ungayala akubize emhlanganweni ukubizwa kwabafana laba kutshengisa ukuthi wayebahlonipha kakhulu wezama ukuthi bangazibangeli exactly so lapha esezamile kwala kuthiwa uvesi ngo-19 lapha ngakho uNebukadneza wagcwala ukuthukuthela okukhulu lobuso bakhe akhangela ngabo uShadrach loMeshach loAbednego baguquka wakhuluma walaya ukubana baphinde umlilo esithandweni kasikhombisa ukwedlula lokho abakujwayeleyo so usethukuthele lundoda lobuso bakhe sebutshintshile ngolaka lwakhe wathi kabachise kuphindwe kasikhombisa angikwazi ke ukuthi lapha ephinda kasikhombisa wayezama ukuthi bathe baphele kumbe wayebona ngathi angachisa kuphindwe kanye bazaphuma bengajanga angikwazi kodwa engeke kulento ayeyesaba uNebukadneza ukuthi amajaha la ngabachisa ngomlilo ofana leminye imililo engeke bazaphunywa kodwa sibona ukuthi waba lolaka kungakayikhatshana mfundisi senxa yekho khona okuthiwa khona ngesilungu isikhathi sesingane sesibaleka okuthiwa khona ngesilungu many extremities are God's opportunities kunjalo mfundisi ukuthi umuntu angavela afike uthi semfikile lapha emfika khona ngizakukhawulisa lapho umlimi aqalisela khona abanye njalo ngesilungu bathi the harder the battle the sweeter the victory ukuthi impinga abanzima kakhulu ukunqoba kwakhona kuzaba mnandi kakhulu so ukuchiswa kwesithando kasikhombisa kwenza ukuthi ukunqoba kaNkulunkulu kube phezulu kakhulu kube sekulula kwakhe kube ngokuphatheka kunjalo so kwesinye isikhathi sifundani ukuthi singathembeka kuNkulunkulu phakathi kwezigaba ezinzima kakhulu empilweni sipha uNkulunkulu ithuba lokuthi aziveze ebantwini ibizo lakhe bese lidunyiswa ngingakadluli mfundisi khona ukuthi uthi ngenye indlela singabuyela kuLazaro kunjalo uLazaro ogulayo ukugula kwakhe kayisikho kokubi kodwa ngokuthi ibizo likaNkulunkulu lidunyiswe kunjalo ake sikhangele namabutho aphoselwa laphana mfundisi CK sibambe isikhathi sethu ngifuna siqoqe kakhulu ngendoda yesine ngiyabonga mfundisi ake sithi namafitshane isahluko sesithathu ivesi ngelika 22 ithi yona ke ngenxa yokuba umlayo wenkosi wawulukhuni lesithando somlilo sichisa kakhulu amalangabi omlilo abulala lawo madoda ayethwele oShadrach loMeshach loAbednego antsho besikhuluma ngomlilo ukuthi wawungasomlilo nje uthi ngamafitshane ngesikhathi sesisana so ke uzananzelela ukuthi umlilo lo ababa bethwele la amajaha amathathu bewaphosela yibo abajayo kodwa ke la amajaha kenza kanjani kajanga so ke ubusunanzelela ukuthi uNkulunkulu uNebukadneza ecabanga ukuthi ufuna ukuthi ahle abaqede abachabalalise kungabi khona umuntu ozamelana laye aphikisane laye uNkulunkulu kulapho aziveza khona ukuthi labo abangasobakhe bayachiswa bona bathi siyaphosela umlilo ubusu wakhotha batshe bona la amajaha aphosela esitandweni somlilo
angasathi wona. Ungaya ngale kusambulo mfundisi mina ngiyakuthanda khona ukuthi sikuqathanise. Kuza kuba lama plagues lawana ukucina isikhombisa. Inhlupho ezisikhombisa zokucina leziyana. Kuzaba into efana nayo futhi. Kulabo abathembekileyo kuNkulunkulu zizabe ziwela phezulu kwabangathembekanga kuNkulunkulu. But labo abathembeke kuNkulunkulu kubo bayabe izinto ziyabe zingani zinormal kunsuku zonke. So ke kuqhakathekile ukuthi sithembeke kuNkulunkulu sime kuloko asilaya khona. Kuyabhadala kakhulu ibhasi ibhaliwe ibhasi nxa ibhaliwe kuyabhadala ukuthi ibhasi ibhaliwe ungathandabuzi. Kunjalo. Mina ngithanda ukuthi ke sicine ngokuyigoqa kuhle ikakhulu indaba yendoda yesine. Siyabonga. Ngabona uzasithathela laphana singayixoxani siyeluke sindawo. Siyabonga. Mhlawumbe singayifunda lapha ku verse 24 Daniel 3 verse 24 to 25. Ithi yona ngakho inkosi yamangala kakhulu. Yasukuma ngokuphangisa yakhuluma yathi kubacebisi bayo. Kasiphoselanga yini amadoda amathathu esithandweni somlilo na? Baphendula bathi enkosini, yebo nkosi kuliqiniso lokho. 25. Kodwa bhekani, yaphendula inkosi. Ngibona amadoda amane ehamba ekhululekile phakathi komlilo. Njalo kabalimalanga. Yamite hamba. Ibisisithi yona njalo isimo sowesine ubonakala njengendodana kaNkulunkulu. Nansi indaba lapha. Nansi indaba. Amadoda la ungakafutshe yakho kayichasisi yini ukuthi amadoda la ayengalimalanga engachanga. Le ithi yona babengalimalanga. Bengachanga. Bengalimalanga. Eyamithi kawalimalanga. Le yesine ifanana kuyafanana. Akuhlukanisi imbambo lomgogodla lapha. Siyabo. Nansi ke isimanga lapha. Kusegcekeni nxa indaba le uyilandele yonke kwaphosela uShadrach loMeshach loAbednego. Kodwa sebesemlilweni laphana babe babophile futhi bephoselwa phakathi. Babonakala sebekhululile. Sebezihambela nje bekhululekile. Abanye bathi hamba. So abanye bathumele nyanga beze bethi kumbe thwa umlilo waba yifridge angikwasi babe ukuthatha. Kodwa ekhona babecabangela. So babe hamba bekhululile. Kodwa into emangalisayo kakhulu ukuthi babonakala sebengu4. So abafundi beBhayibhili bathi bona kukhanya uNebukadnezar wayefundisiwe nguDaniel ukuthi kule ndodana kaNkulunkulu. So eseyibona lapha wakhumbula imfundiso kabani kaDaniel. So lapha sibonani? Sibona ukuthi kwesinye isikhathi uJesu angangakukhiphi emlilweni kodwa uyangena lawe emlilweni ahambe lawe. So kungcono ukuthi ungene emlilweni uhamba lobani lendoda yesine. So uJesu kavumeli umuntu ukuthi ehlele luhlupho amshiye yedwa. Lokho kakwenzi. Angavuma ukuthi uhlupho lube khona kodwa uyahamba lawe phakathi komlilo. Ngiyakuzwa futhi ufuna ukuchumayela yakuzwa. Indaba yakho nale indoda yesine ufundisa isikhathi sesingase kodwa ke ulethuba lokukhuluma ngendoda lesine ebonakala ihamba lamajaha emlilweni. Ngiyabonga mfundisi. Indoda le yesine njengobana ke esekhulumile uNebukadnezar lomfundisi umpofu laphana uJesu. Uzananzelela ukuthi nguye owadala izulu lomhlaba lakho konke okukuwo kugoqela lomlilo. Kusitsho ukuthi yena kabula lutho olulapha emhlabeni angehluleka ukubana ke afake i-full stop umkhawulo. Singathini kubalalela abasizwayo kulomlalelo olaleleyo layo phakathi komlilo wakhe? Right. Wena ungathini ngalindoda yesine kumlaleli olalele khathesi ephakathi komlilo uyatsha khathesi phakathi komlilo? Wena ungathini? Kayedwa emlilweni lo aphakathi kwawo, ebunzimeni lo aphakathi kwawo. Kodwa uJesu ulaye. Uyamnika amandla ukubana ke enelise ukumelana lomlilo lobunzima lo abaphakathi kwabo. Okudingakalayo kuphela ukuthi kasithembeni le indoda yesine. Yikho ubona ukuthi amajaha lawo ngokuthemba le indoda yesine bagcina ekucineni bengachanga baphume futhi babuye baqhubekele phambili ngempilo yansuku zonke. Anje isigaba somlilo sedlula. Impilo yaqhubekela phambili ngenxa yokuthi bama le ndoda yesine. Singathini ngobudlelwano omele umuntu abe labo la ndoda yesine ike ngukhangela ukuthi omunye umuntu la nxa ephila
engxenye kalabudlelwane. yiluhlupho lona lolo. So ke singaba lobudlelwano lendoda le esine leyi ithembekile, ilungile, ayisoze yafa yasichiya sisodwa iyamalathi. Ngiyacabanga mfundisi ukuthi wena uchada wafunga wathi kunabantwana sizahlukaniswa yikufa. Kunjalo mfundisi. Kodwa iqiniso elisobala zesilaziyo amadoda amaningi ayabaleka. Kakhulu. Sokunzima Kodwa mbona ngazathi abalaleli singabancedisa ukuthi lindoda yesine le ayisiyona ayibaleki. Nxa izinto zinzima sezichisa kulapho ebakhona emalawo. Nxa into ziright ungayibona kwangani ikhatshana, but nxa sekuchisa sibili sokuchisa imalawo. Mfundisi Obi, ungathini kubalaleli ngendoda yesine ikakhulu kumbe ngabantu abatsha, umuntu phakathi kohlupho, phakathi kwengxaki, abanye azafuna lokuzibophela? Siyabonga. Ngilama verse engijayela ukuthi mina ngiwabale nxa ngiphakathi komlilo. Eyakuqala nguJobe 13 verse 15. uJobe uthi loba engangibulala kodwa ngiza kumethemba. So uJobe uthi nxa uNkulunkulu angavumela ulutho lwenzakala empilweni yami, mina nganginomfele kuye ngoba ngiyakwazi ukuthi ule njongo enhle ngami. Ku chapter 19 verse 25 uthi ngoba ngiyazi umhlengi wami uyaphila njalo ngiyazi ukuthi uza kuma ekucineni. So la nxa ngiphakathi komlilo umhlengi uyaphila. Ungathini mfundisi? Kuyenzakala, kumele kwenzakaleni ungakafika emlilweni? Ngiyawazi ke sakuthinta. Kuyalungiselelwa. Kumele lazane phela le ndoda. Kuyalungiselelwa. Awungeke vele kakumeki emlilweni ungela budlelwano. Ukuthi indoda yesine uyibone sikhona akuqaliseli khona apha emlilweni. La amajaha aqaliselanga lapha emlilweni ukuxhumana laye, kodwa babevele bengumngane wakhe, yikho wabuya sebephakathi kwani komlilo. So into enkulu kakhulu nxa sifunda ke indaba lezi yikuthi sidale ubudlelwano loJesu empilweni yethu yansuku zonke. Sifunda ukuhamba laye lokunqoba sike sakuthinta lapho ukuthi khona lokho kuyizinto okuncane kasikunqobeni ngoba kuyasilungiselela imililo emikhulu ezayo. Sinqoba imililo emincane okuyimlidlwana kunjalo. Kodwa seyanqoba umlilo omkhulu. Ngibona ngani bafundisi kuyaqhakatheka ukunanzelela ukuthi indoda yesine kayisoze isichiye. Kunjalo. Abalaleli bangakhathazeka. Abalaleli sikhuluma ngendoda yesine, igama layo nguJesu. Indoda yesine le ungayazi akutsho ukuthi uzahamba emtshelelweni. Kuzafika lapho kumadlewedlewu khona, ufike kulameva khona, kodwa ke ayisoze kuchiye. Yikho esikuqhakathekisayo ukuthi ayisoze kuchiye, izaba lawe. Omunye wathi ihlobo zingakudela ngithi. Labangane bangakuchiya, abangane bayabaleka nxa sekunzima. Ukhona undoda wayeniqoqela ukuthi wena wawe siyazingela isihlwane. Uthi abantu asokuqamula izihlahla lokho. Bekhwela phezu kwezihlahla abantu phoqophoqa izihlahla bamchiya seyedwa. Yikho ke kodwa indoda yesine le kayikuchiyi. Iba lawe. Ngithemba ke siyaphathiseka njalo nxa sisizwa ngokubana abajaha lamathathu bayithemba bayithanda indoda yesine kayizange bachiye. Lawe ke mlaleli, iloba yiluphi uhlupho obhekane lalo, indoda lesine egama layo nguJesu kayisoze kuchiye. Ngilethemba lokubana liphathisekile ngemakhaya ngalesi sifundo salamhlanje. Kasidibane njalo kuvikelizayo endaweni efana nayo ngesikhathi esifananayo. Siyabonga.